Reverend Father Robert Businge oguhuna yarugawe yayore ko kwatwa habwa abazaire abaguhindwiremo muzo kutenga entaro mu maka gabo dera abana babo bakahendera baremerwe kushoma abazaire twetantale ekibi kandi omukieno wakanyamulyangaine omaka the evil of domestic violence ekenyakulya akanyamulyangaine nambe okusanganya neka na mama na rumaruma nyineka basharwe bihimba batakufuheme nanasi omabara mazema eka tisokerera mwana ebyona bigambiro bwabira ebembiro mukoro gwo kurundana sente ezo kwombeka ekereziya kandi ogutebekanisibwa ishomerere n'ekigenderwa cyo kutaho umugando byo kwombeka habaki nsima ruhanga bukisemo cya green hills cya hati kuba umuntu aba atasomere aikara in the allegory of the kale aikara omwema gwo butamanya umuhurureji sente ziri kwingana miliyoni 613 nizo zirundinwe kandi mukuru w'ishomero yayoreke kigendererwa ahabwe ncyatumire yatawe horo kandi ndi umuntu mwikiriza so dukimo cyo kikoze wa ruhanga so kushangiye tuye ko mwikiriza yitu najya kansime twara umuganda twara kereziya tubaze kujumaliya tushomeremo tinkaja munabanye katwiki bonka aba contributinga bitu edin zone oba barokore abatwire sente abasiramu batwire sente SPA batwire sente kwa Green Hill na namashomero agetorwire etawuni ya Kamwenge abana babana bahumuruka noreba shopping nebe ry'amani munonga sente zona zikwasibwe mukuru w'ishomero kandi bashabirwa kwatanisiza hamwe umuhureji eyo kurundana sente zo kumarirekerezi yeji gasha kwa Anthony Twine.